Right, Magana Udar Tabu Brother. Such a brother, Mokazira, we are. Rawaku Chim, Takawazora. Right, Tabu Brother. That's Fredari. Kakari. Yes. And now, we have to Maria. Amaya wanataka nini mayo maini kama paubi show ma kolesa ni kama paubi stani ndio Hanzi bila mali yangu ya garisi Chete sala ili anacheka bwana nyinga damu kwa bwana nyinga ti msuwe kama alikuwa hapa nyinga damu tati sisi kuyambia garanti ashiki wewe mali yangu ya kashi ndizo ngo kuyauza kugara pana Ura niya ndio sio jamaa. Ndio ndio maya. Unaweza nao. Hai. Wabula zwaro kutio wapi maya. Uno kwa wanyoro hapo. Leta akati zwa. Leta akati msoka. Hapo wanyoro. Zwa hapo. Tabe. Baru mpoga na. Maya wakati aura mti. Yote ma izwa. Murume. Unataka chao. Bali mali yake nini anataka? Tipe date sio senda kuchukulia. Ndio bata yeye. Shani kama anajua. Shani kama anajua. Date. Ndio ni Januari na Januari. 20 Januari. Imari na ame. Aisitira. Jaura mari yacho. 270. Mukanyora, okanya mbukumani. Maura. Mbukura, kune bukure nyana. Masi akusho. Tuda akusho fi. Maria katole chipereti yemabauti. 270 kabisa. Then kana kutengra digit. $38, $36. Yakato kufika hizo shop. 300. Maria kizinga. Ayo upindura nira. Kuno kwa kusumba kwako. Unopana na mkana. Awa usitokubvunza mvunzo. Awupinduri. Mabeta 300. 306. Chicho unoziya kakuru. Inenge zote inenge nyingira ku matengi yawo. Mujala shwe kampa mali matengi. Ndio bala mdimu dala pa dizi ya bantu bala una kodi. Tatawira la kwa. Mwakawira na mdara. Na mdara. Kasi akakupa dizi na moto. Ayo wasa. Akakupa dizi ndiani. Nduga. Wasiba. Wakazo ya waso chizi ya nyati. Dizi yule ngadayo nini dizi ngabira no. Ajokoi. Makawirira na kuti chine murumo. Be honest. Ni achikwereti. Mwana aroni. Mali chacha. Igeri fwani yes. Mali tora chipatara kufuku mali ama. Mali dizi ngana badala kuna ndidi. Atora unama. Mali ama. Kama leo isoni. Yangu ndio hata ndani kwa ndio kuna mtu alafu. Ndio ndio ndapa sana. Mungu mali yao mai. Ayo kama ini ni daraka hiyo jamani. Unotaura kana wabvunirwa mtauro. Upindura ne. Aiwa, ndo uziyaka.
Amuchikona panze andarara apa mataka kuseka. Mari diesel. Ini ndikawira namu. Apa kwa sipo. Ora ichinzwa ka. Hanzi mari ya. Ora hanzi mari ya mai. Manje ni andipatse rodini ndikatoisa dog expense yangu. Ongeza kwa expense. Yomgaro ndikampa mari matendi yacho ndese. Oh. Ora tuda tu service kana. 20 January bwana. 20 January bwana ndio. Amaya bana nguwa isingasvike. Amuza. Is that 20 January? Tarisa tudare ringi riri kumuswani. Taura ija. Ayo taura. Momira. Ita zidani. Kana mchizivana. Amaya vakarohwa. Ajokonya vaka. Ndo murume wamaya. Matambira amunoita kana maizana. Sokukura kwenyu zvinhu. Ingopawo respect yomukadzi womunhu. Izvo zvisazivisa. Ndokuti uchanyangadzira amaya. Haugona kuzovachengeta. Ngatingopanana respect iyo uchiti. Changodaro chitika zvinofamba. Ndopakagerana kamukuita kaka. Ndokuti musa 20 January ndikuona inini musa 20 January. Chibate karori. Andikutotara chokwadi. Over 270. Hatiri kusvika ipapo muri vanhu vekuziva kai. Mamusina panguva kunodai. Asi wakaona munhu anenge amajokonya akusumba kwa kudai. Means panenge kuzonzwisana kakanyanyisa. Dare reko muswani. 22. Don't want to push zvako kumhanya nayo mari iyo. Kuya nayo musa 22 na 9 o'clock. Takupa 2 days extra. Ndinoze. Secretary. Musa 22. Enda unosaina. Odzoka. Taura nyacho. Iye ngakubvira lazviko kuti inodabvira. Kama wakuno mushandi. Iwo kana mwana mchana tese chibadala ndamisa kuisa. Kusvika tozona kuti chingeenda izvi zvingapana ndikaite sei. Chenda akukabviti 22 January